Edtl EP Telemor Lansa Go Live Finance Management System Enterprise Resource Planning. Cerimônia lançamento Go Live Finance Management System Enterprise Resource Planning realiza em salão Edtl que colidili sexta-feira, loronhat fulang novembro tina rihunrua ronulo resin rua. Diretor-Geral Telemor Tran Van Ban hateteng acordo ne hareliu ba Finance Management System Enterprise Resource Planning nebe mak durante ne serviço hamutu no ba serviço sira nebe controla finanças no controla recurso humano. Edtl can control about the resource like financial, human, and access. So this contract we have from the building in May 2022, and after 5 months looking very hardworking, and we can go live on today. And after the next phase, we continue to maintain and support for Edtl for make sure the quality of the system, the stability of the system, and Edtl staff can continue using it daily. Konaba be kontratunya asing ho Edtl finance management system basare mas bayar sistemnya sebagai sistem untuk orang Edtl depois konaba kontratu basare finansisnya kontrola konsumennya resource-nya mas kontrola aset itu durante serviço makasa muito. Entretanto, o presidente Edtl EP Paulo da Silva agradece a empresa Edtl, o Telemor nebe desenvolve sistema idane e hatinan hirakliu bas sai vencedor. Hahu o sistema Go Live ne, haturu kataksira ne conhecimento macas contribui para transparência. O tempo agradece a empresa Telemor nebe desenvolve o sistema, guru kita lakukan concursos ya saya vencedor desenvolve o sistema hoje saya cumpre sebenarnya kontrak para ini sistema harus boleh harus kita komitmen makas bisa contribuir para transparansi utilização de recursos Estado ini dia para atur então hoje orang mau berkontribusi kami agradece video kita Telemor harus serviço makas. Niamos dehan contribui para desenvolvimento instituição no transforma direção geral by Edtl EP. Reportagem Ana Rosária Domingas Amaral, Televisão Timor Post.